Kaseng Khasi Students Union KSU Southwest Khasi Hills District Hakashipau tarik risau hapo kajingalam u Presiden Kaseng usamla forward man nongram lambat itrai dukan iba jushong dukan hasnong Bakli Southwest Khasi Hills District. Kilalit banyak kendu eu Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills uba ati lengwa ban ujor halor kajinglit kini shini kishipai BSF nakadukan balalong trai di kong TL lengkoi nakasnong Bakli. Katega jingja kelaja haka arpu pratarik jung benai baladap haga bakite kishipai kilawan ban keni hadu usau pusan berni ushini. Ubasong dor kumba khandai pohonrio hajar tengka kumta kaseng KSU kalalet ban ujor shaudisi bat kaseng kala kentu na kibor penyat distrik bakin shimkhia bha halor kane ka jingsha nyonben ki khasi kiba kamai hok kiba bu dukan haka tega shnong Bakli bat kelada waru bagi BSF kide ban seu bat ban penpai no yaki mar kiba kila keni nakate ka dukan. Shu kaseng kalaya thuru ban nakaliang udisi ulak kular ban shimkhia halor kani ka banta. Tu mentakasi nak kalian jungi kumka kisu sarwas silsek aden bang layo iki ujor nak perdok persnam ba kadon kajing persang kadon kajing knyat jubor kajing tom jubor kajing kini jubor jing sipai BSF ya ki marbam na ki perdok persnam jungi ki bedai khasi hangti pok Bakli ka pratrek jong benai ladap te nak kalian jungi ru mentakasi ni lawan lang rakat bektrai dukan ban bu kajing ujor jungi hakmat jong bu DC hakapa nagale jungi nomor kolong kai katkup ngajistip jungi kolong kai kaba pensolongo kolong kai kaba ni soban peramjur ki biasa sampai po Bakli border outpost maraba kishim ke sini sopsan keji baraba kitrai dukan ke persang balik kali basano ki ya bade ke sini ki om ladap ses ladap IT custom harai katkum gajing yo jitip ke jungi kolong ba nagalang jong tra custom kam sembla yo tak sini kaba nagalang jong BSF ki lase saktos ni te kani pen I bakadon kai salandat kadon ka jong persang mat thombor ban pendik ya kasih bat don ru ki boong ki breu po jong kitu ithan ki don ki boong ba ya kata ka sini na ladap di sikwe pot ki judgment re bom dai kasih te kani kalong kai kaba pen so bitare ngi masang bat hakajuk ko poru ngisngo ba nakaleng jung BSF ba lada kimla ban pan phaisu ya kata sini ke baki ladap sesru harai gidai ban siu ya balut san ya ka ba nakaleng jung ini ki tradukan ki lapan sngo lo ne ki lapan I leng ba ki kasmemu bi jung ki ba kaladon gajing du nong ladangi khain bisa ka dang poi de kilak te ban sule kumni kalong ba nakaleng jung kum rasang ni namla ban sngap bat ni berde na lor kata kadau ba mening le kenduk DC menang law DC ru loong ba unsal sim khiang phale inquiry kini si banwan mentala ne la shaim sapha inquiry nakaleng DC office nakaleng ka sang ikran shai balada BSF dang peteng ya ka bakum kini kam kalong ba nakaleng jungi ban se ban hap perkhat rak muen mangi saju I na kapor inisiatif na kapor ba kadon gajing lajlan haka la kalong ban kit di kimar mata na India sa Bangla rengu I ki bakum kita kimar kalong bakit di kiwe jad bro kam don gajing sa penthot re haba ujad bro jungi pasang ban kamai jakpo be ba im jakpo ubal asong siktu da ki posnam re usakani da ka basa pharep panban da kumni da kumtai te nakaleng jungi dawan ki BSF perju por ngi kentu dawan po jong ka office DC jong Southwest Silsek badai ban penkloi inquiry baraka ju poru ban pha marlor kini ki spy BSF bagi de ban paino lane ki de ban siu kata balut san ya ka bagi trai dukan giladu na ka daw jom kajing sakni jubor ya ka sini ka ba kajing sya ki mud ban supply saktu ka yo ko badan nang tuhi te ka ju marngi I na kapor ba hagiwi jaka ba na keleng spy BSF ki sa tombor kumdir kumtai barnyana perkhat bagi spy BSF apo Southwest Silsek ki long ki don ne kata kajing ya trilang hare pause ki bakum kini kimi barngi I balara kalong kumni kalong ba muslim ba ki padba lane ki parok prasnam jungi sadu jing chania kini spy BSF nomor hajaka ba kin pendik ki ukhar Bangladesh bon tu mau bon tu
wan pom ni keding kwai kum ta tarter hapo jangka jela ke jungi rei uplailan ke bakum ta ye bakum kita ke breu pause u haras pat ya ke breu jungi ki ba persang ban im ban kamai jakpo dakanti hapo jang tu ithan ting lak kan turu idisi bude ban khot di ke BSF ya ke meeting BSF kenang bangin ekran sai habade bat ki jing sha tombor ane ki jing sha le jubor baman kapor jing ki pardok persnam kenapa kita bakum gini ki nom jasu nanis kemal Bat nila son kan sti sports nam la tam selor te kene ga jingja kalau ba BSF kilawan kini sini jungi na kedukan jungi ha kabala jia ha ar pratrik jong ni nai khandai te kalong ka ba la shu long bawan kini ke sini marngi ni baik ni supply apa India apa Meghalaya tu Meghalaya ni di kutia apa dukan terkadau kalong ka ain kabalapan khendaki BSF te so kerpat lara ni lawan komplain ni po di siru te ni hop bang sayo bang kini kajing ya ke balak sim BSF wala dang mi shu ya sniru ni dawa ki bisa ban sebang kajing kat kum kajing lut jong ka bil jo bisa bang tirik sini Umbak no sau pesan paket ke PG kalong raja ars pasang kau mar sim BSF dan ngalak li ekran ro apa BSF ngalak pen ke bil ba kadon GST ba accept ra wang kala dirpor lengi ka bagi sunkan ha bakli nim juyok ta bil ba lano no bagi project GST lara ngi pe lara ngi la dero ha dia selong kim ju air ka bil ba project GST ki ai ka bil ba stot dan ngalak batai BSF ro ong ba ya libat nga haslong li experience tang si bat ngali experience haslong ni tit marang bat nga to lada ki ai ka bil ba bat GST ta pengaruh nga ngamla in marang rat sing rekim iron haslong tengi ro ngali iron dai hawi si hadin si apa ni ka bil ba don GST te la right haslong te ngali pet ia BSF tambah di ong kena bala sis te la sis sini ai kalau ba ain pat namar bangi ra India apa India namra ra shawai par kecaka tengi di tang kutia podkan